tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi mei thai fanei lo hlim thei ti Nepal rama Ratnamaya Chanchin ani Nepal rama Ratnamaya chuan kumsom pathum ani in pasalaneya kumtam tak ani nei nu po in naw apai ta reng lo mai si ani an khwa mi te chuan ming che deuh an phwa saka chung khatle chian te chuan an che don wanga an ngai maya apasal po chuan ani chumo chiatin zuwa in vak maya Ratnamaya chu alungai ema thildang zong ai adu chu fanei ani nawa pai thei nan thei to pa chwa ma se eng a ang thei chuang silo thilazia chaudona alan lai takin apasal chuan athi santa thut mai si a Ratnamaya lungai na chu azwal sawa tuna chuan mei thai fanei lo ni she thwa ni atwara akwala chu a har thei ema midang te chu tu le fatinen lim taka cheng ho anginan mu box si ani chuta covid-19 chipui lo lenga kha engemathi chung khwa khirna hnuaya oma dam thlak lel na po anei zui to lo chuti lai chuan an lei chin pakhat chu a chena in te takte ko ta lo dinga khwa khirna pote matha zal ani tabok nen biakina in khom ve turin asom zuya ani chuan ronin khom ve ro thil thar tam tak ishat ba ka thil thon pek te po idong theyang ti in asoma Shipuilen chung khan kaushan chuan amamo zwal titan bu faile mutbulum an sem china Ratnamaya po chuan in khom ve turin tuthluk na asiama sabat in khom vel chu makativya maya ani hi Christian ni lau sa kodang chung kwa seilian ani a tuni Christian program nei na atel ve chung khatna ani an pathian fakna hlate chu atui pui hle a iswa Chanchin an soya ngai thak chuan arel ru chunga chuan thamwan na aneya in khom hote chuan Ratnamaya chu chibai bukin thatakin an lo beloma mi tu ma in an musit lo le benom na lo chu mak atisoka fanei lova mei thai ani na a po tu ma in ani chu an dem velo mitin te chuan ngil nei le tongkam thatakin an bia a kha sabada tangkha chuan kaushana mei che engemaw za chuan Ratnamaya che na in chu an tlo china anena Bible thu zirtirin an tongtrai sak china Ratnamaya chu pel haulovin sabada piang ina in khom zui ta zela a in khom piang chuan aril ru anuam huai zela tlangnel takin in khom haute chu abeve china iswa Chanchin angai thak phei hi chu angai na zwal ani tuna chuan alung len le kho har po aziata engtik lai ma ala nei ve ngai lo iswa alhim le lom na chu achangta ani kovela milim berni hialina in sheta ani chuan lalpan kathin lunga ama muana min pe a kanuna thil min ti sakzo zai awang hian pathian mangai na chunga kalombang thailo ti in asoi tuna hian Ratnamaya chu kumsom ruk panga a upani to in a Christian rinna chu ala thang zela ani hi sikul alut ve ngai lova ziak le chiar po athiam lo ma se kaushan mei cha tenen Bible zirba ka 7-day Adventist kaushan ti chwa radio podcast chu angai thachin ani chuan lalpa a ka chanzel theina min chong trai sakzel turin ka ngen cheu ani ati a Ratnamaya i Bible changai nat pakhat chu Philippi bungli changlia Poland lalpa chuan lom fo ro u katile chinang lom ro u ti hi ani ke hian pasalemo fa imopo kanei lova ma se kalalpa le chandam tua kalomya wangin ka khohar ngai to lo kalalpa chuan min ompui renga ani chuan thildang zong ain min mangai ani ti in asoi tun quarter 13 sabat tholom chen khathi Nepal ramanau pangziak le chiar thiam sirna tur elementary school din nan akal don ani tholom phal taka in thodon awangin lom thu kan soilok ani khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani